Tomom koji se budi, ide do svog prozora i primećuje kako vani lopovi pokušavaju ukrasti jedan od automobila. Tom izlazi i prilazi do njih upozoravajući ih da napuste i da prestanu to da rade. Oni ga ne slušaju i nastavljaju to raditi. Tom ih isprebija i ponovo ih upozorava ako ih opet vidi da će ih ubiti. Već sljedećeg dana se proširila vest da je Tom pretukao jedne nevine momke. Cijelo odeljenje ga napadaju i novine su počele da pišu o tome. Odeljenje šalje Toma kod savjetnika, ali on bude jako neprijatan prema njemu i zapali cigaret. Kada je savjetnik pokušao da ga zaustavi, Tom mu prijeti i vraća se u policijsku stanicu. Nakon toga Elizabeth dolazi u policijsku stanicu i predstavlja se Tomu. Govori mu da je godinama radila pod skrivenim imenom, imala zadatak protiv narkotika droge. Da bi oni poverovali, morala je koristiti drogu, pa se i sama navukla. Kada se vratila, poslali su je na rehabilitaciju. Kada se vratila sa rehabilitacije, prošla je test, ali nije položila, pa je sada dobila status samo policajke. Tom je pokušavao da je utiši, ali ona je bila previše depresivna. Zatim Tom ide da vidi Brucea Robertsa. On je glavni inspektor i radi zajedno sa Tomom. Baš tog dana je preminula i njegova žena je bila sahrana. Tom ide zajedno sa Brucom na sahrani i primećuje kako on jako depresivan i očajan i vodi ga u jednom baru. Pokušavajući da ga razveseli, donekle mu i uspeva. Jedan od ženskih policijskih službenika ide gradom i nailazi na čoveka sa kapuljačom koji puca njoj u glavu i ubije je na mesto. Tom odmah stiže na mesto zločina i svi ga pitaju za Brucea. Tom im govori kako on nije u stanju da radi već neko vrijeme jer mu je žena preminula. Međutim, ubistvo policijskog službenika nije bilo nešto što su mogli zanemariti. Zbog toga privremeno uzimaju novog inspektora koji se zove Porter Nash. Ostali policajci nisu zadovoljni tim izborom i odbijaju raditi sa njim, jer se šire glasine da je taj inspektor gej. Ali im više časovnik daje na znanja da nemaju drugog izbora i da moraju raditi sa njim. Porter se iznenađuje kada vidi da će imati posla i raditi sa Tomom, jer Tom ima istoriju nasilničkih incidenata. Dok istraga traje, Elizabeth je posjetio jedan od prijatelja koji se zove Metal. Tražio je pomoć od nje i govorio je da je njegova banda možda stvarno nekoga ubila. Ona mu govori da će ovo biti posljednji put da mu pomogne i ako je taj čovjek stvarno mrtav, morat će napustiti grad, a ako nije, on će morati napustiti bandu. Nakon što je Elizabeth ode Tomu i ispriča mu cijelu situaciju, Tom je moli da vidi inspektora Craiga. Elizabeth kontaktira inspektora Craiga i on joj daje uslov da će pristati da pomogne samo ako ona ode na sastanak sa njim. Zatim jedan od novinara prima poziv od dečka po imenu Barry i govori da je on taj koji je smislio ceo plan i ima još u planu ubijati policajce, a da je ubivši jednog od njihovih civila bio samo početak toga. Čak i dok je pričao, prilazi jednom policajcu koji je sedeo u auto i puca mu u glavu. On govori da na meti ima još 8 policajaca i onda prekida vezu. Porter odlučuje da se sastane sa Tomom i upita ga da li je on zaista toliko problematičan koliko pričaju. U toku razgovora Tom je saznao da Porter zna mnogo toga o njemu. Kada saznaju da je još jedan policajac ubijen, nalažu za hapšenje svih kriminalaca u gradu. Zatim kontaktiraju svoje špijune i govore im da moraju biti oprezniji više nego ikad. Tom odlučuje da posjeti svog doušnika Radnora koji ukazuje na jednog čoveka Barley Bayesa koji se nedavno hvalio da je zapalio jednog službenika u gradu. Nakon toga Tom i Porter posećuju Barleyev stan, ali ne mogu pronaći nijedan dokaz protiv njega. Kada Barley vidi inspektora ispred svog stana, bude malo uznemiren, ali ubrzo nakon toga se smiri jer je on jedan od jako lukavih i iskusnih ubica. Tom odmah prepoznaje Barleya i govori kako ga je prije godinu dana pretukao u jednoj bilijarskoj sali. Počinje se sprdati sa njim i napušta njegov stan. Kada su oni izašli iz stana, Barley odmah uzima neke svoje stvari, pakuje ih i izlazi iz stana da ih negde sakrije. Međutim, Tomov doušnik saznaje gde je on sakrio te stvari tako što ga je pratio. Radnor je odlučio da proveri napušteni automobil u kome je Barley sačuvao trofeje svojih ubistava, što nakon toga inspektor Bruce ide u market po neki alkohol i u tom trenutku shvata da samo uništava svoj život. Odlučuje da se vrati na posao. Kada se vrati u policijskoj stanici, prijavljuje se i ponovo počinje da radi. Nakon toga je krenuo u kući i Barley ga je primetio, jer je Bruce bio sljedeća meta Barleyeva. Barley ga je pratio sve do kuće. Kada mu je pokucao na vrata, Bruce je otvorio i Barley ga je napao. Barley istog trenutka napada Brucea i obara ga na pod. Bruce dohvati čekić i pokušava napasti Barleya, ali Barley uzima čekić i bezbroj
puta ga ubije sa njim. Nakon što je ubio Bruce, uzimajući njegovu uniformu, napustio je njegov stan. Nakon toga je Barley pozvao istog novinara i obavestio ga da je ubio trećeg policajca, inspektora po imenu Bruce. Od novinara je tražio da njegovo ime bude sutra u novinama. Saznavši to, Tom bude jako tužan i besan jer mu je Bruce bio jako blizak i dobar prijatelj. Barley odlazi do starog automobila i u gepeku stavlja svoj trofej o ubistvu. Ne znaše da ga je Tomov doušnik pratio sve vrijeme. Dok doušnik pregledava auto i primećuje da su svi dokazi i dalje tu, zove istog novinara govoreći mu da zna ko je ubica, ali zato traži veliku sumu novca da bi saznali njegovo ime. Sklopiši dogovor, reporter pristaje i pita ga gde treba doći. Novinar ide na licu mesta gde mu je poslao adresu parkinga. Pregledava auto i ne veruje u sve, ali primećuje uniformu od Bruca. Kada je poverovao u sve to, Barley prilazi jer je posmatrao sve vrijeme to i primećuje da je pijani čovek doveo reportera. Zatim je Barley uzeo sve te stvari iz auta i premestio na drugo mesto. Elizabeth odlazi kod Craiga i postavlja mu pitanje da li je taj čovek mrtav. On govori da je živ, ali je samo povređen i da mu nije otkrio svoje ime. Elizabeth ga pita šta traže za uzvrat. On govori da želi samo sutra uveče popiti piće sa njom. U međuvremenu je doušnik otišao do policijske stanice i po dogovoru uzeo je sav novac od reportera. Reporter ga pita za ime ubice, ali on govori da prvo mora otići do toaleta i da će mu nakon toaleta reći ime ubice. Kada je ulazio u toalet, primetio da ga je Barley tamo sačekao. Uplašio se jako i rekao mu je da nije odao njegovo ime. Ubija ga na licu mesta. Zatim odlazi sa sumom novca koji je doušnik uzeo. Zatim reporter obaveštava Toma o automobilu, ali ga nalaze praznog. Tom shvata da su dosadašnje žrtve bili svi policajci koji su u prošlom vremenu. Veruje da je Elizabeth najvjerovatnije sljedeća žrtva. Kada se Elizabeth vraća kući, bude napadnuta od Barleya, ali je spašava prijatelj Metal. Njen prijatelj Metal bude ubiven na licu mesta i nakon što Barley ponovo napadne Elizabeth, policija dolazi na licu mesta. Tom i Porter odluče javno objaviti sliku Barleyovu tako što bi privukli javnost i skrenuli pažnju na njega. Nakon duge istrage Barley bude priveden, ali zbog nedostatka dokaza bude zadržan samo 24 sata i bude pušten. Nakon toga Tom i Porter budu jako besni i smišljaju plan kako navući Barleya da mu se osvete, znajući da će on i sam tražiti osvetu jer ga je Tom istukao pre godinu dana u bilijerskoj sali. Nakon toga na sahrani glavnog inspektora Brucea Barley dolazi u njegovoj uniformi. Tom odlaze s sahrane i znajući da ga Barley prati, dovodi ga do jednog skladišta na vrhu zgrade. Barley se iznenadio kada je vidio da su se Tom i Porter zamenili usput. Sakriveni Tom napada Barleya, obare ga na zemlju i uzima pištolj. Znajući da nema dokaza da Barley je zadržao u zatvoru, odlučuje da uzme taj pištolj koji je bio u Barleyevoj uniformi i puca ga, tako da niko neće imati dokaza da su ga oni ubili. Porter uzima telo i odlučuje da reši sve dokaze da ne bi bilo ničeg. Nakon toga Tom odlučuje da mora dati lekciju reporteru, pa oslobađa 2 psa na njega jer je pisao loše članke o njemu i policiji. Toliko. Hvala na pažnji, subscribeujte se, lajkujte i pišite u komentarima za još.